enra o my Ghana yante asem de ni nyina ene se enka ne mrahye a no wo otafo wa santemantemu Dr. Osei Akoto wati nananom ewodo the senti ne yamane boni bo mrahye bedwafie ene mrahye bedwafo atwetwe won komabusa wo msaso opanyini ya kasa wote ase ene papa ben wo yeye ewo mrahye bedwafie hono a wo mo ekaye Mrashebejafo abokane mrashebejani a na ogina ma de hye wo otafo wa santimantem no mu abaso na kane mrashebejani a ye kana asemi efi afimpinu ene nan mu kusi afimpinu ene adono no mu no ene osoma de hye wo ne mpeso no eso na nya no nko a sansoso ene ginatuku ahodo mrashebejafi wodi ne djuma ye bi ne se no ye chairman Emma Finance Committee na sana no ye deputy minister ene substantive minister Adom Kasee ne Kasee afọ panyin ho no ensem ne bi odi tu dwa no eni oyubia na dwumane de obi ani na oyubi so kosumo man okunuma oman obo no mode where one person nipa me brave ntini fino enam so obo no mode ema Ghana man ema MPP aban any MPP amanyokuo no na obi bia oban bia so esua bibi eye papa efino me kind nsem bia de bia no kan so there must be coherence in policy bia we na wo say ACC so wo say trotwa so wo say udwe ho atomo say nyansa we udisi we ani a trotwa so ti abrani abia na ya de a yedi nkomo wa bemu no parliament or finance committee o de bia either say or policy coherence and now whether a technical matter na say a policy matter. Enuachi donkuma ne bia wo mrashebejafie enso kare to aso se kane mrashebejani die no ayi se kyerkyere ni edemadodo na esane ntiase ne nimdi a na owonti na sanso na makwan ema obi atumi eba ne nchen beto no se senior member wa ha obi a openipa o approach no bia mo so de wo bia no oba share with you ti na obi a amfana djuma so nya ye no djuma very punctual very vocal okanabi ninim de mi gidi se na ya disuade so maye se mebia no nipa no ti ase a ye make the best use of nagin Chese na ono no se de ote no broni beka na obi aye free ya ebeto no the 7th parliament aye ba from pono na chese nim de ni bi no na ode boaboa kakra Mikrakra no mrashebejafie chiame ede tobusia wahwere won de hye kroma wo mo ewo otafo ene Ghana de hye nyina anim se ombaye dom betima ye nyina na wo mo de aboa and do all we can to assuage the pain of such a shock not only to them but to the whole nation.